Ассаляму алейкум, урмәтле сәрҗеләр. Бу UA TV студияда Украина хәбәрләре бүген майның 25-ші Җума эртәсе көне без сезләргә бу хакта алып кечкән вакыйгалар хакында тариф итмәгә әзербез. Юқары Рада салахиятләренең вакытындан әвел тоқтатылуы вә парламент сайлауларының тәйин этелуы. Бу хакта Украина президент парламент фракциялары лидерләреннән Курушевде лаф етті. Володимир Зеленскийның хукук мәслихатчысының сүзләренә күрә, бәлки дә сайлаулар июльнең 21-нде үткәреләчәк диделәр. Чөнки анаясага бинаен сайлаулар президент ферманы ресми оларак яңлатылган сон 60 көн дәвамында үткәрелмәк кирәк. Ферманы президент Раданың нефбеттен тыш сессиясындан сон яңлатмак сөз бирә. Юқары Рада о салахиятларыны яны мебюсләр сайланылганча вә вазифасына башланганча япачаклар. Ми бачимо для себе найбільш Рейберов үшін en uygun деп июльнең 21-сыны күреміз. Бүгінде мәслихатлашмалар девам etmekte. Меркези сайлау комиссиясының. Белки де Юқары Рада рейсы Андрей Парубийге мөрәҗәт итәчәкбез. Ярын нефбеттен тыш сессиясыны өткәрсен деп. Вә кирәкле карарлар алынмасыны өчен. Меркези сайлау комиссиясы нефбеттен тыш парламент сайлауларына азыр. Ярындан, яни бу хафтадан инде сайлау эснасы башлана. Бу вакытта Меркези сайлау комиссиясы рейсы Татьяна Слипачук белдерде. Оның сүзләренә күрә, сайлау алды кампаниясыны канунга уйгын оларак япмак өчен бер сыра мәсьәләләр дә бар. Центральная выборчая комиссия запевняє, Меркези сайлау комиссиясы 2019 сенесі елін 21-нде нефбеттен тыш парламент сайлауларына кечермек өчен азыр. Ама кайды темаске сайлауларына тәмин етмек өчен бер сыра мөһим мәсьәләләр бар. Яни сайлаулар хакында канунның эскерген маддәләре вә дәүләт сатын алмалары кануны. Украинада нефбеттен тыш Юқары Рада сайлауларына сайлау эснасы башланды. Кеченләрдә Украина Юқары Радасы салахиятләренең вакытындан әвел тоқтатылмасы вә нефбеттен тыш сайлауларның тәйин ителмәсе хакында Украина президенты ферманы куәтен алды. Меркези сайлау комиссиясы рейсы Татьяна Слипачук сайлау алды кампаниясы керек кебе олмасы өчен президент Юқары Рада вә назирләр кабинеты бер сыра карарлар кабул этмәк кирәк булганын белдерде. Шу җөмләдән Украин халк мебюсләре сайлаулары хакында канунда эскерген вә әмәлдекләренә зыт килгән маддәләр бар. Буның иле дәүләт сатын алмалары хакында канунга да денешмәләр күрсәтелмәле. Украина Мудафа назиры баш штабының яны рейсы Руслан Хамчакны тәкъдим етті. Степан Полторак бер сыра вазифаларны сәсләндерде. Әсаслары арасында Русия Федерациясының силалы тәҗавузына каршылык, арби имканларының арттырылуы, ислатлар татбих этелүе вә силалы куәтләренең Европа вә НАТОга бүтәнләшүенең тәмин итүе. Назир кайда эткәне кебе 2020 сенәсенең сонуна баш штабының иш планын тизмәк вә НАТО стандартларына күрә Украина ордусының ислатының әсас басамакларыны екенлемек керек. Руслан Хамчак исә әскерләренең аяты вә саклыгы сакланмасы оның фәалиятының әсас приоритеты олачагыны белдерде. Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України. Вазифемыз Украина силы куветләре вазифедар шәхесләрнең фәалиятендә кул идарәсенә, чиф стандартларның тәҗрибәсенә анлаулар дәнештүрүне токтатмак, ул иле дәрәҗәлектә семерелилек олмасыны тәмин итмәк вә Украина канунына күрә эпосы командирлар вә реберләрнең акт вә вазифаларны да. Бу хакта НАТО Москва тарафындан ола белгән кибернетик һөҗүмләргә җавап бирәчәк. Бу элеҗе НАТО баш катибы Янс Столтенберг Русияны Европа парламенты сайлауларына карышмасындан тәнбияләде. Оның эле бер чыгышта булынган Бөек Британия тышкы эшләр назиры Джереми Хант белдерде. Кибернетик һөҗүмләре мәсьәләләре Британия милли мәркәзе НАТОның 29 мәмләкәтендән 16сына каршы Русияның максатлы хәрәкәтләренең булган. Әгәр иләрдә Русияның бу хәрәкәтләре дәвам итәчәк булса, яны санкциялар куелмасы мөмкин.
Бу hafta Türkiye'nin Ankara şehrinde yaşlar kurultayı keçti. Endi 3 gün arta ve bu yerde Kırım Tatar gençleri toplanıp çeşit leyhalar teklif etti. Bu sene mında tilini öğrenmege ve dünyaga Kırım Tatar hakkında bildirmege yardım edecek birçok medya startuplar takdim etildi. Takdim etilgen 10 leyhadan bir tanesi selanılacak ve ileride amelge gerçekleştirilecek. Kurultayının esas maksadı Kırım Tatar tilini, medeniyetini ve tarihini popülerleştirmektir. Наш проект – это большая медиа. Bizim leyhamız Balaban Media Platforma. Biz bazı vaxtları keçkeni açıklamağan Kırım Haber vasıtalarına alternativa yaratmak gerek olğanı düşünemiz. Halkımızın birçok meselelerini var. Bu til, medeniyet ve ilahre ve onlarını çözmek gerekmiz. Меня радует то, что крымсарская молодежь Kırım Tatar yaşları türlü olğanını kuvanam. Elbette bu bugün mında toplağanlarının küçük kısmı ama pek faal. Aynı zamanda sonki vakitta diasporamız arasında gençlerimiz faalleşkeni de pek duyula ve bu menimce gayet iyidir. С моей точки зрения, нам надо найти такой. Benim fikrim şöyle, aramızda öyle bir birlikке gelmek gerekmiz. Böyle etip onda böyle istidatlı yaşlarımızga kol tutacakmız. Onların kabiliyetlerini inkişaf ettirmeye yardım edecekmiz. Gelecekte olar o istidatının halkına fayda getirsin dep. Buyuk Britaniya baş naziri Theresa May istifaga çıqa. Muhafazakar fırqa yol başçısı vazifasını yönünün 7'sinde kaldıracak. Ama yanı reis saylanılğanına kadar Britaniya baş naziri olup kalacak. İstifa sebebi baş nazir ve parlament arasında Brexit hakkında al etilmez karşı fikirler. İstifasını ilan etip May anlaşmanı gerçekleştirip olamağanına, yazıksınğanını bildirdi. I will shortly leave the job that it has been. Yakınlarda namusnin yapkan işini kıdıracağım ikinci kadın baş nazir. Ve elbette sonki degil. Bunu açıksız yapam, sevgen memleketime hizmet etmek fırsat için büyük minnettarlık bildirip ketem. To have had the opportunity to serve the country I love. Bu sene 72. Cannes kinofestivalinde Ukrayna iki filmni taqdim etdi. Evge Anna Mayas'nın 22'sinde Kırım Tatar rejissörü Neriman Aliyev'nin Evge filmi gösterildi. Film gösterildiğinden evvel Debussy zalının sanasına kinofestivalinin müdiri Thierry Frémaux, rejissör Neriman Aliyev, prodüser Vladimir Yatsenko ve baş kahramanları rollerini oynagan Ahtem Sitablayev ve Remzi Belalov çıktı. Film Kırım Tatar Mustafa hakkında hikaye etti. Onun iki oğlu Kırım'ın işgalinden son Kiyev'ge koçup ketti. Hikaye onun uyken oğlu Nazim'nin ölümünden başlana. Baba ise küçük oğlu Alim'ni evge kaytarmağa, uyken oğlunu ise Kırım'da Müslüman adetlerine göre defin etmeye tırışa. Bu hafta Kiyev Halkara Havalimanı keçiruv kabiliyetini 2 kat arttırdı. A terminalının yanı meydanın tantanalı açılığı olup geçti ve böyle etip havalimanı öz 95 yıllığını kutladı. Temir işlerden son terminal meydanı aman 10.000 metr kvadratқа balabanlaştı. Seyahat etkenler için hizmet ve onaytlılık şarayıtı yaxşılaştı. Endiden başlap A terminalda 18 qaydiyat tarabası, 9 hava teleküsüzlüğünü nezaret etken nokta, duty free tükkanı ve kahvehane. Terminal yanında parking 2 kat arttı, sığımlığı 135 yer. Terminalının tamiri 630 milyon grivna ya da 24 milyon dollarға düştü. Мы увеличили объем пассажиров вдвойне. Yolcular akımını 2 kat arttırdık. Bugünden başlap siyaset etkenlerde ziyade onayatlılık, hizmet alıp başlayacaklar. Munda 630 milyon grivna yatırım yaptık. Bir ay devamında gün batkanında kadar aş ve susuz. Ukrayna musulmanları Ramadan ayında oraza tuta ve bu sene müminlerinin orazası Mayıs'ın 6'sında başlandı ve iyunun 4'üne kadar devam edecek. Kiyev'de musulmanlar Ramadan ayının nasıl tarzda geçirgenleri hakkında muhbirimizin levhasında. Bu Ukrayna paytaxtında gün batmasından evvel sonki dakikalar. Cemide 17 saat devamında aşamagan içmegen musulmanlar toplaştı. Olar saat sabah 3.30'dan ve aman akşam saat 9'a kadar oraza tuttu. Cemide ezan sesi eşitilmekte.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Намаз башламаздан эвел мусульманлар хурма ашай. Муминлер ач ве йоргон. Шунун үчүн намаз чок девам этмей. Акшам намазындан соң Ислам мәдениет меркези мейданы янында күн бенден зияде мусульман топлаша. Мында олар ифтар япмак үчүн. Ифтар Рамадан айында акшам емегі. Ифтарларга хайрие тешкилатлар пара бере, емекны исе студент ве гонүлүлер азарлай. Күн курмаларны каталакка коямыз, бирисине учердане ве боле 40-50 кило битмегенже япамыз. Келгені үчүн. Күн 1300 адам үчүн аш азырлайык. Ифтарлар мусульманларны бирлештире ве маневи жиеттен шенгенлештире. Ичниби мусульман студентлер исе озуну Украинада эвдеки бөдуя. Ислам мәдениет меркези тышында уфак базар ола. Анда мусульманлар күн ичинде биринчи каве яда чай филжаныны ичип ола. Рамадан вактында мусульманлар мында чашып төрлө татлы ашлар ашамак үчүн келе. Пахлава, катаев ве мамуль бу Рамадан девамында эң чок алынган татлылар, велбет да хурма. Оларны эм мусульманлар, эм де мусульман олмаганлар сатын ала. Бойле тарзда Рамазан айынын 30 күнүнден бирisi кечмекте. Акшам емегенден соң мусульманлар геже намазына ашыка. Яры гежеге кадар девам эте. Намаз вактында муминлер озо ве якынлары үчүн ве бунун иле Украина ве бутун инсанлык үчүн Аллахтан афу ве мерхамет сурайлар. Халисе Зенедин, Сафуан Жулак, Селим Тохтаров, UATV. Урметлі серджілер, бу дақиқаға бу соңғы хабарымызды да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз сағлықнен қалыңыз. Көрішкенде.